Hey, GC News, Mima Ovidia Aquaba. Now, so when you subscribe to the channel, that necessary over subscribe. What the other say over click it. The subscribe button. Now, what belly notification. We understand you be a upload. Also, once I ever can be a few years now, what like video, not like video, mind give us a thumbs up. Now, share my offer for so now when you be here now, who ya air code. I feel ye and summer about it to ya, and 7. Since I had the latest and hot piece in Kwana, the Bremo in Jinsemo. Adum Chedia Bemma Tantain Tisawo Adum Chedia was Siampani, Wo Fra who yes. Adum Chedia was Sia Ufra who yes. Why night Chimina on. Wanya Jimina Ufra who yesu Basia ni Pausan ya bronsam. Why? A momunimio was Siampany Adum Chedia Usasa bronsam Basia Anya Wuka Siampany and I would do Jimmy Amuani Aji Sale away Quajon Cansale Quasiampany Kokua. Na bua yesi yesu sa na no agimi ohun abua ba yesu bai o se momma mofra no kwan na womra menchen na wenum na sura himam yesi yehode ama wo abua ba adum chedu akraman semo de ade on kan bible de onima ye so bolo na oton abua ba you are not a pastor, you are a marketer o jai. So bolo and out on Tiwin Bible num Nanchiaba Adum Chedia 1 Fakwasianya Jimmy say we Jesus Wagana 1 year Jimmy Amobia po and a mama Jimmy na I na GHY for Moyam Kwasia for more ya interview more fret Obia Manabe scammer interview. Chef Smith, why a scammer? Namu yeni interview, and Namu the Ashawoni. They say the police are from Ubajumanya Misha Bruni. Of course, you know where we are. We are in the greatest city of all time, New York City, baby. Mama Ashawoni to say, Sawami Henry interview. Mabu Badamo. Henry Faith. Scammer Henry Faith. Abortion, baby mama. Say me he. On an price scammer was your uncle interview scammer. What Jimmy O Ghana dear Jimmy. That Muni say I'm free TV so what dear my Jimmy O. But what pantine so you won't feel at it. 20 minutes say I'm free TV so. Yeah, of course you know what it is. That's been a sweet ball a good free heaven. I'm gonna glass in Kwan. And I'm my Jimmy now. And I chada the anka fast pen my yeah, Pacho, my chada, Monsumania Jimmy, and I'm Jimmy. There is no favoritism. There is no favoritism in warm up. Warm up is very, very strong. And over the years, the warm up has been strong and it has been helping Ghanaians a lot. And we are not the same way out. Obina ope, but Siampany need to say Chada asemno. San obi super Kufuado asemo. I was what the idea na senti warm up no. Enya fe ni ebe favoritism ana de Chada ne na ma okika kire mu na ama pe na asem no. Akufuado be ka more than that. Akufuado de ne na no hwetwa che Chada kwase Siampany no. Akufuado o promise district bia 1 factory. Emma Ghana nyina obi abebogye so na yenya odani a wo yebuoi onye no onya scammer no onya comfort say onya scammer no onya scammer na oye minister tie mecho no former minister ne papa be man panyini da watena landing wako school brofo origu omoso origu yeso left and right me ba constituency bia $1 million. Nya chada de any be na ye wo god ye wo timba ye wo we after no all rant no Akufuado was talking out of confidence. So anti boy
Akufo-Addo aboa ye oye oluman na ye nim se faso beba ne so no na no asisa $1 million na ode beko constituency da kogu sisi ya da pampase na ode ne nse wo ne twem anwumre na mfaso amaso a sa maftok no ya tia bre nti se odi Jimmy ba attack Twini Jonas because of say why maftok ama shallow minded people say the mama kan no oma fall for lies now doesn't mean say odi Jimmy ba attack the almighty omeje warm up mouse so ebeba back to back non stop and amwa Jimmy aden na untaki Abraham Memoshe do fui Kofi Krante ko bopa Emma Abraham Memoshe sikano wa mo pass o me attack me what is me attack Kofi Krante da derby Abraham Memoshe ni ordinary funanam politician abeman sika didi no ntina na boys ni ko bopa koku ni this week am se mo munkuno no ma munkuno ansa edu time ese me mama kuna me mama kuno mo obi ankokunu na mo amose mo kwahyecha da fie ni office no oya scammer na betuma ba se office ni nya ne dia enti mo obi antwaja ntuma ansa edu time me mama hye na mama hye no why me investigation I say any office ampa no ade ni sika na si ya na mama go ahead and say na makohye no enti mo amode address ni ne fie aba ni nyina mo ntombo ase mo obi ankotwaja ntuma ansa edu time me mama hye na me ba be ka se mo nkohye no mo ntombo bo ase so Jimmy now who say over the years Ghana for has depend on the almighty Twini Jonas. And two kobo pa omo abeba be catch me o meeting baby. And omo frame say asemabo adwuma nam say asemai. Omo si o politician bi akoma Abraham Memoshe bribe so on fire ntibra. And I'm say politician be omo say chada. And I'm say okay fine move for video no ma me answer na ma be spark hit no. The video ni buy ampani ampa Abraham Memoshe tipifre ni followers si hit na ukofa ni chada be lusu match no o si chinchini a wajiska enti adwuma na nkwase ya fema chada open no wa Jimmy ana mampanyini o sitting president na badi akire ayiri akobu Kennedy Japan efi ato agu Kennedy Japan mark osuro ntime ma forward ama Twini Jonas abema woni se ba omia kobu fie gubio amebo pa me yakokuno ya woni se kan yakuno ne yiri o ama ne yiri ni sheda me ne wana hu yi ba omia yiri bio ba omia ne na mono nkwa na campaign ne yiri ntime ma because omni na si omni se mekuno enti se mampanyini no no ya vice no ne yiri na dwane a wo woni ya chada wo ni post no wo si wa Jimmy be face the almighty wo ye knamayo ana wo ya aboa the onu kura Akufo-Addo kraman tu kwanya ba omia na ewuruli o ne yire adwane because mama ne warning say foreigner unim because me jan man kobu Kennedy Japan adan gu a ofru a de beba won so abebu fi atu agu enti wabu Kennedy Japan me kire ne say be ma Ghana ho what you say one map no favoritism ni mo minim Kennedy Japan minim no wo ba bia o wi ase minim no on me nkasa da minim no menya adwuma ma no but wo di Jimmy akobu ne dan a e kire se onyawo so dia obebu enti se waja ma me bre na do sika age kwase ampanyini te se adum chedua so bolo na wo GDB oje etua nkwase aka because ono kwase asa no ne ufin wadada se ono ye Yesu aboa basa no kwase adum chedua wo sesasa bronsam wo tantan wabodwum nso nkrosuo aboa ba bronsam na nya kwajon kanzale we na Jimmy a enko be sise sika dia brewo odwan kwajon kanzale we na Jimmy o ena wodwene te se oba memeti ai sofu be nam ni misika ama no kame mangoto Rolls Royce nam aboa ba sofu tumi anka ode be boa na busianfo sofu na nkasa ne yere ne ma abrabo na ehia no nya sori bana na abrabo hia no odwan oye business odwan na Jimmy nti oba America sori dan ni ahwan na wu ha ye ne ye bo Africa bosia se woni ma I'm telling you the truth me ameti me nam send this ka ko Ghana the same way na bogot ya no so na send this ka ko Ghana odwan Yesu bi wa ha me the phone na mo ati say e be a peace and quiet din sa me Ghana Yesu moja ye ya fitemo Yesu mo e wa kire ha na performance wa kari baba hey baba omunyina ya akronfo I'm telling you the truth omunyina ya akronfo I'm telling you the truth it is the reality
enti chada ne fie no ne office no mema ma question o ba nye nne ena mo ambu afu a o ena aka so beku Akufo-Addo dada wonya nku no chada de me mfa ni agrom ye nkoku no ofui Akufo-Addo mema ye koku no ba nye nne montum bo ase bibia ye mre ma sojafo no kura ase esi ano heat protection here high because of threat nam ne ma Akufo-Addo no enti yanti abo ase enti Akufo-Addo no ko position na se 111 hospital waji esika no wansi a na mekoku no wosi dia menye ne hwe enti se ogigi sika we nyina nkwase esika no amobra MPP for na Ghana for na ye jimi too much aboa yi baji yi love me ka kire am se ogigi sika na koropieto di jimi sa na mutwini Jonas mpese o man be twini Jonas how many years ni na yi love ya nya dai mfaso ma so MPP for jimi a mem ye bawura MPP ni bi afi akopo no MPP for jimi a kwasia ye baji yi love kwasia ne baji sika na kodi wo si chinchini a wa jiminti mienti twini Jonas na oji Akufo-Addo distil aboaba mfaso aba yi love no so unfi petro ultimato light off enye mu na ada sumu na ada odwan mfaso bi abaso dabi adan ye chimi sa ye de bibini mom de oya aboa no ne nam wiase o yo otibo mika say GCD so na wo hwe no se wo subscribe ya message over subscribe na wa like it na fi wa share video do ma ofofro so enye bi na wo hwe wo so betimi a kire wadin afaye ensem we na ho e wo comment box ni mo beti in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.